Sanibonani, igama lami nguMbalenhle Beyonce Palisa Angelina Khumalo Dlamini. Ngina 33 years old and ngiphuma la eNquthu eKZN and mina ngiyaddicted to ukudla imbali. uMbali uthi lento yamucala asesemncane asafunda isikolo. Lento leyo yokudla amaflower yangiqala e-primary school because abantwana basesikoleni bathanda ukungigwaka ukuthi ngithanda amaflower. Bagcina sebangihlohla ngayo umntwana bangifosa ukuthi ngiwadle. uMbalenhle wadiagnoswa ngesifo esingajwayelekile esibizwa iMbalenhle Noctural System Fracture Bengalicious 19. So njengoba wonke umuntu endlini zabo banamafrita agcwela izinkwa agcwela amasoja agcwela amaqanda, mina eyami igcwela amaflower because mina umuntu othanda nature. So like uma ngifuna ukudla something nyana ngivele ngivule ifridge yami bese ngithathe isnack. uMbalenhle Palisa Beyonce uthi yena kuyonke into ayidlayo kumele afake izimbali ngoba uzimupha amavitamini, so akakwazi ukuhlala angadli izimbali. Abantu bahlezi bangibuza ukuthi ngiyakudla okunye ukudla besides amaflower and nginokuya la eShoprite ngihambe ngothenga like ama-Doritos, ama-snacks, isinko khona ukuthi ngizokwazi ukubambisa nyana. uMbalenhle uspenda more than 500,000 ngonyaka kumagrosa, kodwa lowo magrosa akawadli ngoba akawadingi njengoba adla kakhulu amaflower, so uchitha imali. uMbalenhle kwaboshwa kayi6 futhi kwaya enkantolo ngenxa yokubulala ama-boyfriends akhe ayi6, kodwa washesha waphuma ngoba igama lakhe uMbali. The reason ukuthi ngiyejele was because mina ngibulala ama-boyfriends amayi6 because bonke bebangabuse and like mina because igama lami uMbali like mina nginama-anger issues and like mina ngisheshe ngikwade because angikwazi ukuhandlisha i-break up, so ngagcina sengibabulala. uMbali usebenza as uthisha eNqatha Finishing Primary School ngoba une-degree ye-teachism. So ningitshela ukuthi akekho noyi-one owazi i-answer to the question engicela ukulibuza yona. Anazi ukuthi isekele ime kanjani, anazi ukuthi isekele ime kanjani na. Khathele yini nonke zoza noma ukuthi yini isekele. Igama lami umuntu engayisa Abigail Vulumlomo Mkhonto, ngina 19 years old futhi mina ngiphuma la eCliffgate and mina ngidictate ukuphuza ama-energy drink. u-Abigail ifridge yakhe igcwele iziphuzo kuphela ngoba akakudli ukudla, uphuza ama-energy drink insuku zonke. Mina everyday mangivuka ngiba nama-can at least ayi-4 engiwaphuzayo before ngidle breakfast. Maqeda ngiphuza amanye ayi-4 before that, maqeda ngiphuza ayi-20 for the rest of the day. So elanga lakho maseliphelele ngiphuza at least ama-energy drink ayi-30. The way into mngayisa ayi-dictate ama-energy drink uze ukhuluma namakhena ngathi ukhuluma nabangane bakhe. Mina everyday ngidla ama-carrots mara instead of semisa i-beat semisa i-switch because i-switch inamo energy and futhi i-switch ingipha i-boost for the day. The way ngathanda ngakhona ama-energy drink ngiyathandazana kuNkulunkulu nako Jehova ukuthi bablesse i-energy drink yami before ngiyiphuza ngoba kunama-dark spirits la ngaphandle. Nkulunkulu somaqala ukuthi i-energy drink uma ngiyiphuza ibe mnandi futhi ibe safe, wasisha ngawo wonke amadimoni akhona phakathi. Amen. Nkulunkulu the one. Mina umndeni wami ungixoshile banjalo ukuthi ngithatha amasaka wami namakhena ami ngihambe ngoyitholela enye indlu ngoba bathi bona ngeke bakhona yile simele sama-energy drink everyday. Ngabathe ukuthi mina awuna-addiction bakathi ngitholela kabi ngavela ngathatha amakhena ami ama-master namasaka wami nebhata zami ngahambe ngayitholela indlu ngahlala lapho-ke ever since and bangixoshela street ngangifuna ukubabona. u-Abigail yena akakholwa ukuthi une-addiction noma udokotela abaningi bamutshela ukuthi unayo. Uyathwitha, uyadlitha futhi umzimba wakhe awusebenzi ngendlela ejwayelekile. Wonke amakhena ama-energy drink angilahle makaleve zifikhala enyake ngilahle. This is my favorite can because le can le ya-7 yami utshoshela mina kuqala before le can le yilahle. u-Abigail usebenzisa i-dragon ukugeza amazinyo ngoba uthi yena i-dragon yenza ukuthi amazinyo abe mhlophe. Sometimes ngifuna ngathi ama-energy drink ayanga-affect because angilala ebusuku, abangani bami bayalala, imndeni iyalala, ngisho namakati namadlozi ayalala, kodwa mina ngihleli lapha ebusuku ngibhekane namasilingi ngoba ngicele energy and ngifuna ukulala. I feel like that's the only way ama-energy drink anganga-affecta ngakhona. Sanibonani, hi, igama lami uDinewe Chitho, ngineminyaka 22 years old, ngiphuma la emndeni eSoweto endaweni yamaphaka. Like mina ngine-obsession e-weird kabi, so mina apparently mina ngine-addiction okudla i-plastic. Ayi maka mina kathi i-plastic ngiyakuthanda, anything ma kuyi-plastic la plastic sekulwethi lathi Shoprite ma kuyi-plastic ngizolidla. uDinewe yena uthi alipheli ilanga yena angazange adle iplastiki. So mina ikhabethe lami igcwele ama-plastic just in case mangifuna ukudla something ngizokwazi ukhipha i-plastic bese ngalidla.
uDineo Sichitho uma efuna ukudla ofaka iplastic lase-Shoprite phezu kwesinto bese uyalidla. Mina ngisakwazi nje nokuphuma ngaphandle isikhathi ngihambe ngothenga because abantu bangibiza umadla amaplastic. Bathi sekavukile kwabafileyo. Amadla amaplastic. Hayi bopheka lapha. Amadla amaplastic uphumile. Bathi shaya umhlaba. Abantu abaningi bathanda ukungibuza ukuthi la maplastic la engiwadla everyday ukuthi awangikhami na. Ayangikhama but into engiwathandwa ngawo ayangisatisfied uyangikhama ngakhona. uDineo Sichitho usebenzisa iplastic kuyo yonke into ayenzayo futhi akafuni lutho ngama-plastic wakhe. Yeah. Mzala yeza ashota amaplastic. Unjani? Igama lami uThandeka Giselle Johnson, ngina 42 years old futhi mina ngiphuma la airport ya 66 futhi mina ngidethe ukuphuza ipetrol. uGiselle une-unhealthy obsession yokuphuza upetroli. Alipheli ilanga elilodwa angaphuzanga at least 1 litha yepetroli endlini yakhe. Lento yokuphuza ipetrol angikala sisemncane sisena 12 the time abazali bami badivorce. Ukufika kwabazali bami kungihethe emotional so decide ukuthi ukuphuza upetrol kuzongisiza ukuthi ngi-escape khona ukuthi ngizokwazi ukukhokha umoya. Ever since then beni-obsessed nokuphuza upetrol. Into yokuqala uGiselle ayenzayo uma evuka ekuseni uthatha ibhodlela lakhe lopetroli lelihalala nalo bese ulifaka emlomeni. Mina nestation ngisibekile la ejardini lami just in case upetrol aphela khona ukuthi if uphelile upetrol ngavele ngihambe ngejardini ngibe upetrol macala ke ngiyakwazi ukuphuza. uThandeka Giselle Johnson uthanda ukuthela upetrol emakhinini wakhe wama-energy drink khona ukuthi abantu bangamubuzi ukuthi uphuzani. Upetrol uyangipha my health concerns most of the time. Sometimes ngiba nama chest pains, isifuba siba buhlungu, ngihlezi ngiya toilet, sometimes ngiyahlanza, but it doesn't matter because the way ipetrol ithista ngakhona ngiyawuthanda. uGiselle yena uthi angeke ayithenge imoto ngoba akayithandi i-idea yokushara upetrol wakhe nemoto, so uyochubeka aphuza ipetrol ngokuthanda kwakhe. Hello Zini, igama lami uLekade Distinction, ngina 30 years old, ngiphuma la eJabulane Soweto. So mina like i-strategy diction ukuthi mina ngithanda ukudla umlotho womuntu wami. So sizago ngalahlekela i-boyfriend yami igama lakhe bokuthi Xolele Khabethe. So like manje sishiya la emhlabeni was very heartbreaking because mina bengimthanda. Ngadecide ukuthi ngcono ukuthi ngimshise. uLekade izinsuku zonke udla i-boyfriend yakhe ngoba uthi imikhumbuza uthi Xolele. Khona ukuthi ubeza ngathi zaphele ngihlanganisile izinto ezidifferent la ikhanda la amahlombe la umzimba wakhe lo amadolo wakhe lawa indini yakhe lekuba inyawo zakhe bese lekuba amehlo wakhe. Ngiyalasela ukuthi bafuna ukuthi move on but mina angikwazi ukumove on. Umyeni nami ngiyamkhumbula ngiyamthanda i-boyfriend lakhe amfuna ukuphila ngaphandle kwakhe. uLekade noma egeza izitsha ufaka umlotho kaZixolele emanzini. So like every time mina mangigeza izitsha uthi Xolele ngamfaka emanzini wami khona ukuthi like izitsha zami ibhunu zami zokwazi ukuthola like ispirit sakhe. So every time ngigeza izitsha ngiza sure ukuthi uZixolele ngamthela emanzini. Mina ubhebi wami like ngithanda ukuhamba naye yonke indawo manje ama-spaza shop manje mamoni ngihamba naye amathini wakhe ahleza kimi because angifuna ukulahleka la can't bear it ukuthi ngabi nomuntu wami. uLekade uthi yena akasabi ukuba uZixolele uzomubhokela ngoba bona bayathandana. Hayi. Sanibona ni hi, igama lami ubaba Manyamalala Van Riebeeck. Ngina 21 years old and ngiphuma la eSavannah City extension 4. So in 2019 I was still in high school and I was being bullied by abanye abafana at high school and bangitshela ukuthi namandla amancane ngimubi anginamabele nginesifuba nje mina ngiManchester City ama-tricks wami mabi ngineshwap sami siqala emqolo. So I cried and decided ukuthi ngihambe ngenza i-surgery. So I actually went to do surgery and the doctors did a good job. The following day everything got worse because ibele one day boy right but the following day ibele la chithela induni yami nayo ichithekile iwele esadini eli1 lesadile enye sasine shrub. So I came to South Africa because I'm hoping with our doctor they can fix whatever problem that I have so I can maintain my looks. And sometimes abafana basekhaya bangibona bangibiza Kim Kardashian gone wrong and lento le nje ivele ingenza ukuthi ngifuna ukuzibulala, so I'm hoping ukuthi abadokotela bazokwazi ukungilungisa.